Asante basi. Nataka tuanze kupambana. Naona kweli kabisa umejiandaa. Sasa, yule soma pambano. Okay. Afande,
mwisho hapo hapo. Basi ndio tutawaambia baadaye. Karibuni sana. Kristo
Mana w'ijuru babigira neza, turagushimiye kubuntu bwawe watugiriye bwo kuza mu nzu yawe. None muri kino gitondo tugira ubuntu Mana w'ijuru bwo kugorora amaboko yacu dutanga mu byo waduhaye n'umugisha waduhaye. None turakwinze ngo Mana w'ijuru abagoroye bose amaboko batanga mu nzu yawe ibigira cumi n'amaturo yishimwe, ndakwinze ngo Mana w'ijuru ubahe umugisha, bagire ibyo batanga n'ibyo basigarana, aho bakuye ubuzurize ubasesekarize maze bigere bakira ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinze ngo Mana w'ijuru ibyo bazayakoresha Mana w'ijuru uzabihe umugisha wawe kugira ngo databuja wera naho bagiye kubika hose. Ndakwinginze ngo Mana w'ijuru uharinde ingese n'inyenzi mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo databuja wera kuri wawe kandi waguke, kugira ngo nitwaramuka tuje iwawe uzadushimire imirimo twakoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo Amen. Basi niombe kanisa tusimame, najua kwamba tumekaa muda mwingi.
viongozi wa kanisa wako hapa. Bamwe n'abagaya barongozi b'ishengero bari hano. Kwa heshima yao niombe wote wafike hapa mbele. Mu cyubahiro cyabo ndabasaba bashike hano imbere. Mchungaji wa kwanza na wachungaji wa pili wawili wafike hapa. Asante mugere wa mbere na babiri wa kabiri. Basi ili hapa tuweze kuwasalimia. Wazazi wa kanisa kwa sababu Mungu amefanya vyema wakawa hapa. Kukimana yagize neza bakaba bari hano. Niombe mnisaidie kuwasalimia kabisa. Kama vile ambavyo nasikia sauti yangu iko juu sana. Ninataka kama tuwasalimie wazazi wetu. Haleluya! Nitahesabu 1, 2, 3. Wasema wakati katoi kusimama kidogo. Ngongere ndikaze mkono wa imani kwa na nyamandi. Kabla sijaendelea na kukaribisha mtumishi wetu imana kwatumia watu wawili jambo imana. Ndiye tuliyemwanzisha neno. Kanga alikuwa ni mfasha wewe. Pamoja na mkewe. Imani yagize neza. Ngalifanya vizuri. Kwa ingao ni musugira kabiri. Kwa hapa ni siku ya pili. Weka shengero tungetu wa kaze. Jere kanini zina ya Kristo Yesu. Karibu sana. Bwana asifiwe kwa ishara. Basi tukae. Twagomba tumuche ababwiriza bose bageze Kristo. Kugira ngo tunyaruke umwanya ababwiriza bose bamaze bagenda musiyoni bamuruke. N'abafasha bamuruke. Kugira ngo tubamuke. Tuyerekane n'izina rya Kristo Yesu. Wale walio ambao wakuwepo jana nabo barabanye ni muri yasinge mugabo kari kumwe kuva nijoro bitoke no kumugoroba mani yagiriye ubuntu uyu munsi bari ngamo haguruke twaramuce cyane kuba ikaze kumbe bigaragara ko twese turaho ya tabia jina tu. My name is Carly. Okay. Asante sana, ubarikiwe mama. Okay, hali moja hiya. Ujani, mshuti yacu kandi byose cyane cyane. Iyo nafikiye tuko naye kwa mara. Nakani yo chenge, abo chenge mukayima. Asante. Murakoze cyane.
asifiwe sana. Nizera ko kumbure twese tumaze kuramukanya Sote tumeshasalimiana. ibisigaye reka dusubize ijambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mchungaji Ernest afike hapa. Sasa ngazi ambao yanafanyia kazi sasa hivi. Bwana wote asifiwe. Amen. Hakile tugomba gukore. Kuna kitu tunachotaka kukifanya. Sisi mkono w'Imana mwe muri twebwe yitwa Maurice, naye mtumishi mmoja miongoni mwetu anaitwa Maurice. Nawe mu usanga bari ngaha. Na kama kawaida angekuwa hapa. Alikuwa ingayeje mgongo ya pigo operation. Lakini juzi mke wake alipigwa operation. Ya afisi mbaya kwa alifika miezi mingi. Alikuwa na mimba ya miezi kama 7. Hayo machafayu mwana yafuye. Hapo akatolewa ameshakani na nyamukemizi na mwingine yaachia ndio mlikoma. Hata mama huyo akaingia katika hali mbaya. Kawaida yeje kumboro wao wakatani ukanula. Tongea juzi jana alisema kwamba naanza kuangalia. Yesu ndabimenya mu bitondo huu Isa alivyolala sijui kandi wadomfuwa ku munsi wa gatandatu umwana na mtoto huyo kazikwa siku ya Jumamosi tugoshiringo ko ngaha kugira ngo tumufashe kandi tumwunganire mu bikorwa byo ku munsi wa gatandatu ili tumsaidie katika kazi itakayofanyika siku ya Jumamosi ngaha ngene bigeni mundo ayatashuhuiwe najua jinsi navyoenda hapa mtu akipotewa na ndugu yake utapituye ko gushoma karatasi mtoto yana kitaweka karatasi anataka kuongea uoni mwanya watu mjini Kurana anataka kukomboa baadaye mwakozi asante bijanye na paseri Maurice pia amaze kubivuga usiana mchungaji Maurice kama amekisha sema yambwiye ibishika bibiri bikuru alisema vitu viwili vikuru yaushimiye abantu bose bamusengeye ngwana visa aliwashukuru watu wote waliomwombea katika shida yake kulivyo ngo mwakoze kwa hiyo eti asante hanyuma ikiri nyamukuru yongeye kuvuga kitu cha pili muhimu alichosema yasabye abavyeyi hamwe n'ishengero yomba wazazi pamoja na kanisa ngo mubisigaye mutarika amasengesho hari ya yari alafu mukinulia maombi kule yalipo na vyo biramufasha kuutakana na hivyo vinamsaidia zaidi ili muongelee amatumbili mara amazadio sijari Yimne mchungaji kiongozi ameshasema. Asante. Kabusabe Mungu wa kabiri Ronald asenge kuguyo mwe kukufu imani. Tuombe mchungaji pia aombe mtumishi wa Mungu huyo. Senge. Tujimbere yawe kibirengeye mwami w'ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Nta kintu gishobora kubutakizi kandi ubugingo bw'umwana w'umuntu buri mu maboko yawe. Vyabaye kuri umukozi w'Imana turamugushize imbere ni wa mukozi watoranije ahuye n'ibintu uzi mu izina ryawe rero turagusabye kumufashe cyane cyane umuremeshe mu izina rya Kristo Yesu uremeshe umuryango wiwe kandi nawe muri byizigiro nuko turazi kutamuheba uko tuzi yuko ikiri mu maboko yawe mwami atamwaza ashobora kudushikura byabaye byo turemeshe umuryango natwe ishengero turemeshe gukomera mu izina ryawe ubashe kumuhezagira muri byose kandi umukomeze turasengeye n'umufasha wiwe urumva yageze kure ariko turizera yuko ubugingo bwiwe buri kuri wewe dusabye umukiza yongera gukorera ibikorwa byawe anezerewe bisenze mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu amen. Makazi mtini wacu asante mzazi wetu maribucho mbaya chukua hili junga gospel kama wao karibu ingekuwa vizuri waje kuundo mmoja gospel kwaya ya hapa mission alafu tufanye kazi hiyo kwa kusaidia kile ambacho tutakifanya kama mzazi wetu aliyosema itakuwa ni maana sana. Kwa hiyo kitu kitabaki hapa kwa ajili ya watumishi, lakini mwalimu atasimama pale au ikisumbua anaonyesha mkono anakufikia mahali ulipo ili ya kwamba tuweze kufanya kazi hii. Kama gospel wapo najua kwamba wana kazi nyingi kwa nafanya, nitaendelea kusema lakini ungewahi na hiyo imekuwa shida yangu sifuata taarifa mapema. Wili weka pale nimekuruhusu. Shida kwa wili alafu wewe unakimbia hapo.
kusaidia mtumishi wa Mungu ndugu yetu ambaye amepatwa na msiba. Nikatopata wasigaye atafashije uno muntu yahuye n'ingorane akabura umuntu. Labda umekuja ulikuwa haujui, lakini baada ya kujua ukasikia moyoni mwako kwamba unaweza ukafanya kitu. Birashoboka ko wari utabizi ariko umaze kuvyumva cyawiyumvira kugira icyo ukora. Unaweza ukapewa karatasi, bashobora guhabwa urupapuro alafu ukaandika hanyuma wandike kile ambacho utakachokitoa. icyo wiyumvira gutanga. Lakini kwa wale ambao umeweza kuchangia ariko bamaze gutanga, basi hata tuombe mchungaji kiongozi wa pili afike hapa na aombe baraka. reka dusabe pasiteri wa kabiri abasabira imigisha. turagushima Mana kubw'amajambo yawe agororotse adutegeka ko abababaye dukwiye kubabarana nabo. Uyu mwene data yashikiwe n'ibyago mu rugo rwiwe bituma uno munsi yari kuba ariko aranezeranwa n'abandi ngo bari mu mubabaro. None nk'ishengero twifatikanije nawe mu mubabaro. Hezagira ibikorwa rero iri shengero rikoze kugira ngo rizogire ico rimwunguye mu mubabaro wiwe. Hanyuma hezagira abatanze nabo ubongera imigisha kuko bahisemo gukora uko ijambo ryawe rivuga. Urakoze kugiye kubikora mu izina rya Yesu, amen. Amen. Asante. Nafikiri kwamba wale ambao mumeandaa kitu au hamuna kitu kwa leo, unaweza mkaona walimu wenu au wachungaji wenu ili ya kwamba zoezi liendelee. Nibaza ko abataje biteguye ariko bari n'icyo biyumvira gutanga batarosha uno batakirose ubunyene, murashobora kuvugana n'abandi